ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 23 ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ 19 ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯃꯍꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯐꯥꯎꯗꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ IMꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ JDUꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯧꯒꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯕꯒꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯐꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯧꯒꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯟꯗꯣ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 10ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯐꯝꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ NISꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯌꯣꯔꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ 3 ꯃꯣꯏꯕꯨꯡ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,000ꯅ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 23 ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ NRFMꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯔꯤꯄꯣर्ट ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯄꯥर्क ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ IMCꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ इंदिरा पार्क मनुंगदा हांगलिबा कैंटीनदी प्राइवेटाइज तौख्रे हाइबा वाफमसु फोंदोख्रे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिटिंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंबो पुष्परानी लाइसोमना तराम नौसरी हौजिक मरुओइबा पाउसिंग मियाम संदोक पिजरी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन ngarang Tamenglong da satuna tongan ba project 23 sangakhre loina lupa crore sahum nifuga mapan hena sangna saba project taragani pangi uripuyung tamkhre Tamenglong Mahur Road National Highway Chamaga kuntra tare sembat sagat pagi thabak yamna kana chathari masi loiraga di state asiki miyamna Guwahati satpa matamda Nagaland powder basu yaragani लोइनना तमेंगलोंग असि मणिपुर अनौबा गेटवे अमा ओइरगनि हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोरगली तमेंगलोंग हेडक्वार्टर दा एपोलो ग्राउंड की मिनी हॉस्पिटल दा पांगथोकपा मियाम की मिफम अमा सरुक यानबा अमदि तमेंगलोंग दा पांगथोकपा कैबिनेट मिफम सरुक याबा लाखिबा चीफ मिनिस्टर ना PHC प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर तौसेम हापलोंग लंबी की बराक थोंग मथकता साबा सस्पेंशन ब्रिज फुट सहूमगा हुम्फू तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर वाटर सप्लाई स्कीम नचिंबा पुनः प्रोजेक्ट 23 संगाखी लोइनना तमेंगलोंग पुलिस स्टेशन दा सागदबा टाइप 2 3 अमदी 4 गी क्वार्टर तामई अमदी तौसेम पुलिस स्टेशन दा सागदबा टाइप 2 अमदी 3 गी क्वार्टर काइमाई पुलिस स्टेशन दा सागदबा टाइप 2 गी क्वार्टर काइफुंदाइदगी तौसेम फाउबगी किलोमीटर 3 सांगबा लंबी सेमनबा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेबा लंबी सिंगी नाक येता खोंग लंबी सेमनबा IT रोड की दाइलोंग दगी पालोंग फाउबगी लंबी सेमबा बुनिंग वाइल्डलाइफ सेंचुरी की इको टूरिज्म चौखटहननबा तौसेम अमदी पांगलोंग दा एकलफ मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल साननबा अमसुंग तमेंगलोंग हेडक्वार्टर दा वर्किंग वुमेन हॉस्टल साबा यावना प्रोजेक्ट 19 गी उरेप उयुंग तमखी एपोलो ग्राउंड दा पांगथोकपा थौरमदा वांगांगलादुना चीफ मिनिस्टर ना हाई तमेंगलोंग असि मणिपुर गी अनोबा गेटवे ओइगदौरिबा सिदा डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामना सेक्शन थौरांग कया मरुमसु लौखटपा मथौ ताई लंबी असि हेक फखिबदा इलीगल इमिग्रेंट कया मरुम संगसिलकपगी ओइथोकपा लई मसिना मणिपुर गी यलहौ फुरुप सिंगदा अचौबा सिंगनबा अमा ओइरकनी
Manipur Tripura gumba state ama oidanaba yamna kana honaminasi. Pawasi makata na pijari. Lenga ki sabko thaurangi thabak sing pairiba contractor sing nasu apiba matamgi manungda thabak thauram sing loisingadabani lenga nasu thamoi sengna thabak tawgadaba contractor sing khaktada thabak sinagani Tamenglong asi state asigi oina khwadigi sothar district ama oiduna lakibani adubu mahaki lenga asi lakibadagidi khwadigi chokhatpa district singi manungsanba ama oire Saukho thaurangi thabak sing paikhalakpa matamda authority ga miyam ga yetna balairabasu kota hekta maksat pagi hainabi asi topiyo madugi mahutta mari leinabasing tanaraga kamdawna waroisin purakpa yagadage habadu hana khanase madu natrabadi chokhat thaurangi thabak sing chahi kya thinthana bagi masak oire lengak na sumiyam gi hak kaidawnungda manghalloi ngarang pangthokhiba Apollo ground asisu ningthina semgatlagani Miyamna khaurang nangainariba Tamenglonggi amusement park asisu nongju tha laktringida miyamda khusinanaba honaragani loinana Tamenglong headquarter da leriba lambi ayamba concrete road olagani Tamenglongda mapung oina khundariba liangmai rongmai inpui amadi jemai na chingba yelhau furup sing asina isa gi nat saktam ngakna thamnaba honasi loinana mito miran zadagi section C Handak tanauna noneda hangdokiba diet center asi athubada chalaiba hauragani asinasu Tamenglonggi mahiroi singda sauna kanaba phangalagani haike ngarangi thauram asida chief minister gi maikedagi blood bank ki license amasu Manipur lenga ki health director Dr. Sambau Golmaida khusinaduna Tamenglong district headquarter da blood bank ama hangnana bagi ayabasu PK Kundaminariba micham miyam hatlaga tokhaiba administration taliba singya wari sanabagi mafam piriba India lenga ki thawong asi khwadigi chakhataba amani Manipur mai saknaba India na mai suri haina all Manipur United Clubs Organization amuko gi president Phairoijam Nandoluang na phongdokre Kongba Khitri lekai gi community hall da ngarang pangthokhiba Imphal East District United Clubs Organization Idu Kogi Taramapan Suba Mapokumon Thoramda Nandoluangna Paumi Singda Hai Manipurda Ngasi Mai Sakli India lengak na mai sakna ba mai khet churi lamdam asida ngasi sakli ba mai asi muthatna ba India na hotna bagi mami ta de Manipur gi miyam mai thakta ngauduna thamli Kanglup Phurupta yumpham oiba lalholup singa wari sanaduna India na thengkhang kyada Manipur thugaina na ba honnaduna lakli India gi asiguma thawong kaya asina Manipur gi miyam pothaba ngamhandre mai cha handuna thamlaga lamdam asigi miyam asi kari thokadage haiba khangba ngamdaba phibam amada India na thamli India lengak na satharakliba thawong thawinsin asida Manipur gi miyam pendabana pankhai thallabani leiba asige topa mafam singda kanglup ki rang thoklabasu adumak ingthanana ba India lengak na honari Adubu Manipur gi irang asi lefanana ba India na ngasi phawba honnabagi mami tade Kundaminari ba micham miyam hatlaga tokhaiba administration taliba miyoi singa wari sanabagi mafam piba haibasi India lenga ki khwadigi chawkhataba thawongni haina lawi lengak amagi mari leinaba authority da karigumba amagi demand tanba haibasi chatnabini adubu kanglup masen hatnaraga tokhaibe administration amadi union territory tan pahaibasidi maram sade kuki singna lamdam asigi elahumi singda onsilaga yummai thaduna miyoi kayagi thawai manghanduna sathariba ranba thawong asi malemgi miyamna pawasi makhatana pijare Manipur miyam pumbana khanglabani adubu India na di asigumba tamthireba thawong kaya asi khangsin usinadana leiri
तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन तांदुना मिचम मियाम हातपदा सौगलिबा लुसिंगबसिंगा इंडिया लेंगाकना वारी सानबगी मतम पीदुना चा फावबा थकमिनरी जेंद थमगदबा मियोइसिंग इंडिया लेंगाकना वारी सादुना चा पिथकलिबा असिना लेबाक असिदा चटलिबा कांगलोन असि करिनो हाइबा हंगनिंगबा फावहले डेमोक्रेसी चटपा ख्वादिगी चावबा लेबाकनि हाइरिबा इंडियाना तौरकलिबा थवोंग असि चानदे डेमोक्रेसीदा मी हाटपगी मफम लेब्रा हाइनसु महांगना वाहंग तौखी मणिपुर की ओइरकलिबा फिवम असिदा लोकल क्लब अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना अचेतपा फिरेप लौबगी तंगाइफदबा लै मरम असिना ममिंगतगी ओइना लुप पंगसेम द सेमबगी चनबी तोकलसी लुप अनौबा हेक्ता सेमजिलगा पॉलिटिशियन सिंगी खुत्ता तादुना मपुंग फादबा थबक थौरम क्या पांगथोकलकपना मियामना लुप सिंगदा थाजबा मांगलकले ममिंग अमा हेक्ता थोंजिनुना लुप पांगथोकता थोकलकपा असिना खुनाई असिदा कांगखोंग साइरकननबगी मसाक अमा ओइहले क्लब अमा लुप अमा सत ओइबगी चपचाबा मसाक मथुम अदु सुना लेहंदुना पांगल लेना खुनाई असिगी थोकलिबा थौदोक वाथोकसिंग थमनबा थौदांग लौमिनसी हाइखी तमेंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा ngarang nomiungba matung da phangkiba state cabinet ki mifamna 12 suba manipur legislative assembly ki 3 suba mifam lakliba february 10 dagi phamba haunaba recommend tokre chief minister gi ex da thagalakpa post amada assembly session asigi manungda draft manipur tena si 2025 bill puthokani draft manipur tenhansi bill asi cabinet ki mifamna approve tokre मसीगी सुमथक्ता प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन अनि सुबगी मखादा इम्फाल अमसुंग थौबालगी कॉम्प्रिहेंसिव सिटी मोबिलिटी प्लान सु ngarang mifam asida khanakhi स्टेट कैबिनेट ना रिकमेंड तौखिबा असेंबली सेशन फमनना बगी मतम अदु मणिपुर की गवर्नर दा थारा बतुंगदा गवर्नर ना असेंबली मिफम फमनना बा कौरकनी मदुगी मतुंग तारकपदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी ना असेंबली मिफम कौबगी चेरोल थोकनी हंदकी असेंबली सेशन असि कुमजा लिसिंग अनि कुनमंगा की अहानबा सेशन ओइबा मरमना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना महाकी वारोल हाउस ता पीरगा हौदोकनी हंदकी सेशन असि नुमित क्यानी फमगदगे हाइबदो फेब्रुवारी अहानबा सेयोलदा पांगथोकदबा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मिफमना लेपकनी हाइरे मिफम मस्टर बिल कयाम यामना पुथोकदगे हाइबसु मिफम अदो पांगथोकलबा तुंगता खंगबा ngamgani सेशन असिगी मनुंगदा मथंग सेनबा चही लिसिंग अनि कुनमंगा कुंदरु की बजट एस्टिमेट पुथोकदरा हाइबा चपचाना खंगबा ngamdri अदुमकु मार्च था फावगी मनुंगदा मथंग सेनबा चही की बजट पास तहोदबा यादबना मरम ओइरगा फेब्रुवारी की सेशन असि नुमित हुमनीरोम तमक फमलगा हाउस प्रोलॉग तौदना मार्च थागी अहानबा सयोलदगी अमुक सेशन मखा सथगदरा हाइबसिसु चपचाना खंगबा ngamdri ngarang gi cabinet mifam asigi matang dalinga ki oiba cherol amata thadorokpa leitri ngarang numidang pung 9 minute yangkhai ga tare lom tarakpada manipur gi mafam ayambada 4.5 yongna yuha hakre yuha hakibagi epicenter asi assam gi rakhimpur da oikhi chaurakna kilometer 10 luthaba mafam da thokiba thodokni hainasu pau asina makha tari yuha habagi thodok asida misimina akai atoina chingba थोखिबगी पाउ लेट्री सिंगी उमंगी लम ngaक सेनबा नत्रगा करिगुंबा मखलगी थौरांग सिंगी दमक खुल सिंग स्टेट नत्रगा सेंट्रल गवर्नमेंट का पुन्ना चटमिनदुना मेमोरेंडम न चिंगबा मता तौबा यारोय हाइना एनएसएन आईएम गी वोंग तांखुल रिजल्ट ना खंगनख्रे WTR की चेरोल अमना हाई उमंगी लमगा मरी लेनबा थबक थौरम सिंह लाकपददी तंगाई फदना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अयाबा लौगदबनी मदुना तदुना करिगुंबा लेंगाना पुन्ना चटमिनरुबा थोकलबदी लम मपुगी मतांगदा सेनरकपा खुंजा सिंह उमंगदा संगबा थिंगलकपना चिंगबा थौसल कया चथरकपा याय मसिमक मैतै कुकी की वाथोक असिदा उबा फंख्रबने उमंग हाइबसी चिंगमी सिंगिदी हिंगबदा संगदबा याद्रबा अमनी मरम असना करिगुंबे स्कीम नत्रगा खुदोंग चाबा खरा खक्कीदमक MOU अमता खुयेक पिनबा यारोय
अथिंबा सिगी मायोक्ता करिगुंबा थबक तौरंबा खुलसिंगी मथक्ता चप चाबा एक्शन लौखटकनी हाइरकले। नेशनल हाईवे सिंह पोचई अमदी पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंह अयत अपन याउदना सथोक सचिन तौहननबा लौखटलिबा सेक्शन थौरांग सिंह यंगसिननबा जॉइंट कमिटी अमा सेमगदबनी हाइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना स्टेट लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंहदा खंगनख्रे। इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लुआंग संगबम मयाई लेकाइदगी यांगलेम मंगी सिंह कौबा मियोई अमना हौखिबा चही लिसिंग अनि कुलहुमदोइदा हिरम असिगी मतंगदा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PHAL अमा मणिपुर हाई कोर्ट थांगत की। PHAL असिगी मतुंग इन कोर्ट असिना नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर अमदी नेशनल हाईवे नंबर 37 इम्फाल जिरीबाम लंबी परिंग असिदा मियोइबगी पुंसी कनबा हिदाक लांगथक अमसुंग अतई तंगाई फदबा पोलम सिंह पुबा गाड़ी याउना पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंह असी असोय अंगाम थोक्तनबा मतिक साबा सिक्योरिटी पीननबा इंटरिम ऑर्डर अमा सही अदुमकी मे 19 ताकी। अदुबु स्टेट लेंगा की मरी लेनबा सिंह थबक तो ओंथोरक्तबना मरम ओइरगा कंटेम केस अमा अमु थाकी हाइरे। येलो फुरुम ओइरिबा इखोय मसेल अमा तोइना पुनसिनदुना इमा लेबाक असिबु ngakhaudrabadi malemdagi manipur mutkiduna yelho furup oiriba khoi khudingmak mutkiba yabage kiba leire haina BWD gi thabakdagi pothakraba chief engineer Yumnam Joy Kumar na phongthokre। International Observation Committee on Puyamai thaba ikop kanglai pak ngarang lining thau lam ahingba thaugallup kaino amadi lining thau inat kan balup laikan kainoga puna khusamnaduna लिसिंग अमग चाटेट कुनगा मापनदगी मैतई थबान वाक्सिंगी कुलहुमदोइनी पानबदा मतम अदुदा मणिपुरदा पालंबा निंगथौ पामहैबना मणिपुरगी यामना मरु ओइबा पुया मई थाखिबगी सही चनीगा मौबुद्रा तरुक सुबा निंगसिंग कुमोन थौरम ngara बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कैनौदा लैबा लम अहिंगबा लंपाकता 93 सुबा ऑब्जर्वेशन डे की थौरम पांगथोखिबदा महांगना फोंदोखिबने। JDU Manipur State Unit na BJP na lusingba Manipur lenga asis sawate maram masina party gi MLA Abdul Nasir bu opposition MLA oina lawbiu haina JDU Manipur State Unit ki president Khetri Birena governor da cheron pisin kre। Khetri Birena khuyek biduna pisiliba cherol asidai hauri ba WAPHAM sing asi central leader singa tanaram dana masa mathantagi aningba pamba matung ina tawbani maram masina mahak president gi phamdagi lokthokli haina JDU की नेशनल स्पोक्सपर्सन रंजन प्रसाद ना फोंदोरकली। स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट खेत्री बीरेन गवर्नर द पिसिन की बचेरोल अदुदा हारिबा वाफम दी कुमजा लिसिंग अनि कुनगनी थोइगी फेब्रुवारी मार्च द पांगथोकपा स्टेट असेंबली मिखल अदुदा JDU की कैंडिडेट तरुक माई पालखी अदुबो था खरक खक लेरगा MLA मंगादी BJP दा सोंखिबदगे कॉन्स्टिट्यूशन की 10 शेड्यूल की मखादा मखोइगी मथक्ता एंटी डिफेक्शन पावर से मखाता न तामिनसे। लो चथदुना स्पीकर की ट्राइब्यूनल दा लेरिबनी जनता दल यूनाइटेड ना इंडिया ब्लॉक की सरू अमा ओइरबा मतुंगदगी BJP ना लुसिंगबा लेंगाक असिदा सौगतपा तोकले हाइना स्टेट असिगी गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमदी स्पीकर दा ममांग थक्तगी खंगहंदुना लाख्रबनी मसिन मरम ओइरगा पार्टी की अमता ngairaba MLA अब्दुल नासिर गी असेंबली की फमफम असि ओपोजिशन की बेंच दा थारिबनी मरम मसिन जनता दल यूनाइटेड मणिपुर यूनिट ना BJP ना लुसिंगबा मणिपुर लेंगाक असि सौगत्ते अमदी पार्टी असिगी MLA अब्दुल नासिर बो मखाता ना ओपोजिशन MLA ओइना अदुमक हाउस दा थंबियु हाइना चेरोल असिदा पल्ली हिरामसिगी मतंग दा जनता दल यूनाइटेड के नेशनल स्पोक्सपर्सन ना फोंदोरकपनी हाइना टाइम्स ऑफ इंडिया दा फोंगबा पाउ असिना हाइ JDU Manipur State Unit की प्रेसिडेंट फोंदोकलिबा वाफम असि युफम याउदबनी महांगना पार्टी की सेंट्रल लीडर सिंह अमत तानरमदना अमदी अयाबा लौब लेतना चेरोल अदु इरंबनी असिगुंबा थवोंग असिना मरम ओइरगा महापु मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट ओइबदगी लौथोकले पार्टी असिना
NDA lengak saugatli makha tanasu saugatkigani taram liba cherol asigi matangda central leader singda pau amata phaurak lamba leite haiba wafam phongdorakhibani Amaromda JDU Manipur State Unit na Manipur da paliba BJP lenga asi saugatte haiba central leader singna hanadagi khangbani thabak khudingmak punna tanaraga tawkhiba ngaktani haina JDU Manipur State Unit ki Vice President Oinam Nabakishore na phongdokre Nabakishore na thadorokpa video message amada hai haukiba kumja lising ani kuni thoidagi hauraga JDU Manipur State Unit na Manipur lenga asida saugatkiba leite BJP की माइकेदगी नत्रगा चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी सु सौगदबा वाफम अमता फोंदोरकपसु लैत्रे मसिगी सु मथक्ता JDU सेंट्रल ऑफिस की माइकेदगी सु स्टेट यूनिट ना स्टेट लेंगाकपु सौगदबगी वाफम अमता पावसी मखाताना पिजरी खंगलकपसु लैते मरम असिना स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हानादगी चनरकपु वाफम अदु गवर्नर दा अमुहना निंगसिंगबा खक्तनी ममांगी असेंबली सेशन दसु JDU की अमतंगारबा MLA अब्दुल नासिर असि ओपोजिशन MLA अमा ओइना ओपोजिशन की बेंच दा फमखिबनी हौजिसु मदुगी फिरेब अदु होंग्द्रि हाइबा गवर्नर दा खंगनबा खक्तनी स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट सिंदोकले हाइबना सिंगबा ऑफिशियल ओइबा वाफम अमता हौजिक फावगी ओइनादि फंगबा लेट्री हौजिक फावदा स्टेट यूनिट ना तौरिबा थबक सिंग असि सेंट्रल लीडरशिप की अयाबा यावरगा तौखिबा ngaktani loinana state unit na BJP lenga asi saugate haibasu hanadagi mayek sengna khangbani haibo wafam phongdoragle awanompok lamdamda ama khakta ngaraba fresh water lake oiriba loktak pat kananaba akanba thabak lokhanaba amadi polluted oiraklaba turel sing mahosagi phibamda thamnaba akanba thabak lokhanaba loktak development authority LDA gi chairman da Manipur gi governor Ajoy Kumar Balana pautak pikre LDA gi chairman Moirangthem Asini Kumar ngarang Raj Babal da governor Ajoy Kumar Balaga unaduna Loktak pat kanaba lokhaliba thabak singi matangda paudam khre Loktak pat yaungna lamdam sigi wetland sing kananabagi tangai phadaba wafam sing paladuna Loktak pat pu mahosagi phibamda hanjil hananaba amadi flora and fauna yaungna marang kaina leiriba catchment area sing registration taunanaba hotnariba singsu khanghanki Loktak pat asida turel yauna stream Kuntraga taruk tarambadagi hojikti stream taret mangkre lehori ba stream sing asisu polluted oirakle stream sing asi kanaba thabak lokhaliba masigi detailed project report DPR saraga Ministry of Environment Forest and Climate Change da senfam bibinanaba haijakre Loktak pat kanbada community participation ge tangai phadaba wafam sing puthokduna governor ga khanghanki Khulngak pahat pamadi fabagi mayokte yaningdaba phongdoktuna Imphal East District ki Lamlai Assembly Constituency ki manungsan laiba Samukho Khunjau Khongnang Makhongda ngarang wakat mifam sathakre Khundrak pam AC ki manungsan laiba AC ki amatangaraba Community Health Center and Hospital CHCS Sawol Mangbu District Hospital ki thakta ongkhatlagani haina lenga kisirol tholakpada Pukhau Gram Panchayat ki miyamna Chief Minister N Biren amadi Health Minister Dr. Sapam Ranjan bu thagat pa phongdorakle Sahi ani hena irang thoklaktuna miyoi kaya hatkhiba yum kai kaya amang ata thoktuna lanjinaringai statehood day gi thoram harau nungai ba phongdokpagi wahan thok lairibra statehood phangna ba honabada jail da laikhiba mifu michai nangkhiba kaya adu ngasigi Manipur asi oinana bra haina CPI Manipur State Council gi spokesperson RK Amusnana wahang taurakli
हिरम असिगी मतंगदा बीटी रोड तलैबा इराबत बाबलदा गरांग पांगथोकिबा पाउगी मिफमदा आरके अमुसनाना हाई नहान पांगथोकिबा मणिपुर की स्टेटहुड डे की थौरम असि मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिबम असि येंगलुरगा नुंगाइफम थोकते मणिपुर बु मपुंग फाबा स्टेट अमा ओइहनबा मसागी असेंबली लेजदुना मसागी लम मसाना ngakjaba amadi मसागी लो सेमजननबा हाइदुना मतम अदुगी पॉलिटिकल पार्टी CSO amadi महिरोइ क्याना पुलिस की सही चाबा खरना जेलदा लैबा कया याउदुना सेर डिमांड तौखिबनी अदुबो मदुगी ओना तैनबदा मपुंग फाबा स्टेट ओइरबा मणिपुरदा लैंगाक लैना मियांगी पुंसी अमदी लंथुम ngakpa ngamlaktaba लैंगा असि लैरिब्रा नत्रगा लैत्रब्रा हाइबसु ngamdaba asigumba phibam amada lakpasi lamdam asigi oina khwadagi laibak thibani haiki lamdam asida thogliba irang asida maram oiraga lanjena raktuna relief camp ta leriba inmasingi pukning wakhal sonthadana ba pangbe aba mateng pangli wahandana basu honari haina wakhai asigi MLA thangjam arul kumar na phongdokre थांग ताबु सब्जेक्ट अमा ओइना माहिरोइ सिंगदा ताकपि तंबिरकपगी मखा सथरक पोइना गरांग इम्फाल वेस्ट के फुमलौ सिफाइदा लैबा सनशाइन इंग्लिश एकाडेमीदा थांग तागी महि ताकपि तंबिबा हौदोखरे हाइना कंगलै इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी की मार्क्स ना थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकली मसुंग ममानबा मयामगा लोइनना सानरंबदगी हैक्रू हेक्लगा चारुगनी हादुना योरबुंगी चैराव सिंगदा काखिबदगी हलक्त्रबा अंगांग अहुम मोइबुंग खोंदुना मियोय लिसिंग अनिरोम हेनबना कोइथि थिबदगी नुमिदांगी पुंग 8 मखाइरोम तारकपदा फंगबा ngamkhre मांगलुरबा अंगांग अहुम असिगी मनुंगदा अनिना नुपानी अदुगा अमना नुपी मचानी नुपी मचा अमगा नुपा मचा अमगदी मचिन मौपानी मखोय अहुम ngara thil pung mari makhairom tarakpada thiba phanglaktabadagi angang mayamda hangnabada haikru heklaga charuni haiduna serau cinglomda chatki haiba khangba ngamlaki angang ahum mangkibagi pawadu yorbungi akoibada leiba khulsingda thuna yangna sandoraki leikai ahumdagi masing yamlaba miyam ama tholaktuna serau sing paw asi makhata na pijari अदुगी मथक्तसु सेराव सिंग अदुगी मया नकना लैबा मफम कया अमदसु थीबा हौखि मैतेगी थाजनबिदा लाइन चेनबा हाइबदु ओइरमगनी हाइदुना मोइबुंग पुथोकनरकलगा खोंगबा हौनरखि लैकाई अदुदगी मियोय अमना फुंगदोरकपदा मोइबुंग खोंगदुना मियोय लिसिंग अनि हेनबना ngang ahum adu koithi thibada phangba ngamkhide kabongbu haina khangnaba lam adubu koliba laigi laikoldasu koithi thiki adubu phangba ngamkhide haire kaina thangda thajanabagi matung ina akhang ahei kharana phongdok narakpagi matung ina angang ahumdu phangle haina miyamda sandoki aduga laikol adu thadoktuna yumlomda halaknabada angang ahum adusu makhoigi matung illaga lakpa ukhi angang ahum adu ngasai makai kadai da leirubagi haina ahal laman singna hangbada laibung adugi mayada hoba mange pambi amagi makhongda phamlui haina khumlaki miyamna kauba koithi thibadu nakhoi tadabra khangdabra hangbada khangde tade haina pakhum pirai hairi adumakpu moibung khongbagi makholdi tai haina su angang ahum asina phongdoraki hairi angang ahum mangluba amasung phanglaba tungda khul adugi oina laifam aduda akhang ahe sing kauduna ngasi lai khurumgani haire January 23 India ki Republic Day numit asigi ayu angan bapung amadagi nukthel pung mari phawba Manipur General Strike lauthokle haina National Revolutionary Front Manipur NRFM na phongtokre Imphal gi Gem Hall gi awang thangbada leiba ngang singi sanafam oiriba Indira Park asi puna privatization tawbagi lanai miyoi da sinaraga salai hananaba WAPHAM board meeting kaya da pangthoktuna kupna khanari adumoinama park manung da leiriba canteen asidi privatize tawduna lanai miyoi amada sinaraga
चलाइबा हौहनख्रे हाइरे इंदिरा पार्क असी करी मरमगिदमक प्राइवेटाइज तौगदौरिबनो अमदि करम्बा थौसिलगी मतांगदा तौगदौरिबनो हाइबनसिंगबसिंगी मतांगदा IMC की मचिन चटपा मियोय अमना फोंदोरकपदा पार्क असी हौखिबा कुमजा 1998 की नवंबर 13 मतम अदुगी चीफ मिनिस्टर लिसांग कैसिंगना संगाखिबनी पार्क असी हेक संगाबदगी हौरगा प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA ना सलाइदुना लेरखिबनी अदुबु कुमजा 2018 कुंदगिदी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना सलाइरखिबनी पार्क असी यामना ngalingay matamda lamdam asigi miyamna yamna pamnaba angangsinggi sanafam ama oiduna lakhibani angangsing puraga kaithel karakpa matamda park asi tangai phadana sangdaba yadaba mafam amagum launaramlibani adubu sahi kharagi mamangdagi di samjin sajinba watpana maram oiraga mi changnabagi sang yamna nemna lei IMC na park asi chalaiba horakpadagi di anoba thausil kaya paikhatuna निंगथीना सेमगतुना हौजिक्ति मी चंगबगी सांगसु हानदगी यामना हेना वांखतलबनी पार्क असी हेना मवोंग मरिल ताना चलाइननबगी पांदमदा प्राइवेटाइजेशन तौथोक्तुना लनाय मियोय सिंगदा सिनरगा थागी सेल खोमगतलगा चलाइहननबगी वाफम असी मरु ओइबा मीटिंग सिंगदा पुखनरखिबा लैरे हाइना फोंदोरखि All Manipur Sa Workers Union की प्रेसिडेंट समीना बेगम न चलिब था असिगी मंगादा मीडिया की खुथांगदा लेंगा की मरी लेनबसिंग यूनियन असिन तालिब डिमांडसिंग चलिब था असिगे कुनिथोय फावी मनुंगदा पीद्रबदी मथंगी नुमित्तगी थबक लेपगी खोंजंग संगसलगनी हाइना खंगनखिबगी मतुंग इना ngasi sagol se numitagi asa workers singna thabak lepagi khongjang sangsilagani haire kaboi phurub ki gan ngaibo lawlok pa loibagi kumhaini haibasi khangdaba mina haibani thoina ngakningai oide haina kaboi dharma sabha manipurna phongdorakli kaboi phurub ki oina pangthokliba harau kumai sing asi miyoibagi punsida yamna maru oiba kumhai ngaktani haiba kumai sing asibu macha khaina yamna kumna yengba ama changi madu natrabadi kaboi phurub asi horak pham khangdaba oina ukhibasu yai haina su makha tana phongdorakli makha tarakpada mapanriba pau sing taminase सही कयागी ममांगदगी खुलाई पाइदुना लान हौरखिबा म्यांमार की म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी MNDAA गा लेबासिगी मिलिटरी गा सिसफायर तौनबगी वाफमदा यानारदुना अथुबु मतमदा पीस एग्रीमेंट तौनरगनी नाकल अनिगी लुसिंगबसिंगना सैनादा उनदुना पीस तोकी वाफम असिगी मतंगदा वारी सानखिबनी अदुबो लालहौलुफ असि नतबा कया अमसु म्यांमारदा हुजिक लैरि हाइरि अमेरिका की प्रेसिडेंट ओइना डोनाल्ड ट्रम्प ना वासक हेक लौखिबगा अहानबो ओइना पाइखतगदबा थबक थौरम सिंगी मनुंग सना इंडिया मचा लाख 8 का लिसिंग कुनगा मंगा यावना मिटोप क्रोर अमगा लाख 10 रोम ट्रम्प ना US तगी तखाइदुना तानथोरकनबा थौरांग पाइखतबा हौख्रे अमेरिका दा सही कयागी ममांगदगी सनादुना लाखलबा बर्थ राइट सिटीजनशिप डोनाल्ड ट्रम्प ना लौथोखिबगी मायोक्ता लेबा सिगी स्टेट कुनिथोइदगी केस थांगलखरे हाइना फोंदोरकली अमेरिका की न्यूयॉर्क हाइरिबा स्टेट अस्ते लेरिबा स्कूल सिंगदा तमलिबा महिरोइ सिंगना मोबाइल सिजनबा थिंगलगनी हाइना लाउथोख्रे लॉस एंजल्स ता अकनबा मई साकपदगी अवाबा मायोकनरिबा अमेरिका की टेक्सास अमदी फ्लोरिडा की किलोमीटर 1500 फावदा कनबा उनगी नोंगलै नुसित लाकपगा लोइनना इंसी मंगादगी नतरानी थोइ फावबी सांगदा उन तासिलकपदगी मियोइ तरा लेखिद्रे रिपोर्ट असिगी मतुंगिना उनगी नोंगलै नुसित अमदी उन तारिबा मफम सिंगदा इंगबगी सांग हसी -डिग्री 20 की मयादा लेख्रे मरम अदुना
मफमसिंग असिगी स्कूल कॉलेज अमदी एयरपोर्ट न चिंगबा मतम खरगी ओइना थिंगजिनख्रे अवाबा सिदगी ngaktokpa ngamnaba leibasigi transport department ki maikidigi team sanigi yankhairom na rescue gi thabak sathari hairi malemgi khwarigi wangba singi manung saliba wakhan corridor mapung phana lousinduna Afghanistan gi mangak kaknaba sainana thorang paikhalakre hairi India bu saugatuna lakhiba amadi India da paikhaliba thabak thoram sing thagatpa video semba Pakistan gi social influencer YouTuber Sana Amjad amadi mahaki imung manungi miyoi sing hatlagani haina lepa leitana ki halakpana leifam safam khangdana awaba phibam amada leire haina Sana Amjad masamang mahaki YouTube channel gi khuthangda phongdorakre Pakistan da laiba miyoi sina karigumba Telanga pairamba thengnarabadi lupa lakh taru ki fine thihanbaga loinana jail da sahi ahumdagi namanga phawbi cherak piragani haina Islamic olmana lauthokre hairi Turkey gi maming yamna chatpa mathon tarani thoirom wangba resort hotel mai chakwi laibak thiba thodokta sikhiba mi gi masing humbudraga taruklom sukre haina phongdorakli Hotel asida matau karam na mai saklakibano haibagi matangda thisinaba Turkey gi lengakna order thokibaga loinana mara leiba musing cherak pigani haina su lauthokre Pakistan hariba leiba si sahi kya adumak Saina gi makha thangna leiragani haina report amada phongdorakli Lebanon gi kha thangba sarukta leiba South Bekada Hezbollah gi commander Sheikh Mohammed Hamadi sakhangdaba singna nongmai round taruklom kapsinduna hatkre Donald Trump na America gi president amuhana oirakibada yeknaba leibak oriba China gi president Xi Jinping amadi Russia gi president Vladimir Putin gi akhanaba mifam ama video conferencing gi khuthangda pangthokre Sahi ahumgi meyada Russia amadi Ukraine ga songna duna lakliba lan asigi manung sana hokiba pungkun mari gi manungda Russia ne Ukraine da matik mayai leraba misal mari amadi drone sama kuntra mathoi romna akan mamong da landakre haina Ukraine gi air force ki makidegi phongdokre ceasefire sanaba hokrabasu Israel na Gaza gi West Bank ta landaduna Palestinian tararom hatkre haina phongdorakli India da thawai hingnana bachelaktuna sangja pham logduna lairiba Bangladesh ki hanagi Prime Minister Sheikh Hasina bu Bangladesh ta sinabinanaba amuhana leiba asigi interim government ki maikidegi phongdorakre Donald Trump na America gi president oina wasak lobgi thawmda Elon Musk na wangang kiba matamda makhut thangatuna Nazi salute tawkiba dugi matangda hujik tapna leibak wathok oirakli Ukraine ga songnariba lan leptrabadi Russia da thingba kya thamlagani haina Donald Trump na Putin da ki akhang pikre hairi Convict Sanjoy Roy gi damak CBI serak phanghanana ba Central Bureau of Investigation CBI na numit nini gi manungda Kolkata High Court ta application ama tharagani hairi Anova Trump Administration Office parakhibaga New Delhi da Washington na lumna lawribadu utuna US Secretary of State Mero Rubio amasung National Security Advisor Mike Waltz na India gi External Affairs Minister S. Joysankar na makoi gi hanba bilateral amasung international mifamsing pangthokre Maharashtra gi Jalagaon da train crossing amada makoi na tongliba train aduda mai sakle haibagi tonga amadagi train adudagi chongtharakiba passenger kya marum atopa train amana amuk takpada miyoi tarani thoi laikhidre haina police na phongthokre Jalgaon gi Superintendent of Police asina asiba masing adu chapchana phongdorakhi Delhi mikhan gi mangoina na AAP Arvind Kejriwal na lusingba yumja kaisa numita income tax amasung GST rates komthokpagi matangda demand sing amasung appeal sing na thanba middle class ki oiba manifesto ama phongkhre hairi .
Union Cabinet na National Health Mission atopa sahi mga amaga sangdok na ba masung lising ani kun mga kun taruki damag ro jutki MSP kwintal da lupa lising mga sa truk yang kay dahengga na ba ayaba pikre. Isingumba tangay fadana mathaw taba sing phangdabagi matangda Aam Aadmi Party na lusingba Delhi government ta pandam thamladuna miyamna yu phangba ngami adubo asengbai sing phangde haina yumja kaisa numita Prime Minister Narendra Modi na phongdokre. Assam gi Nagaon dagi mahiroi ama Rajasthan gi Kota da yumja kaisa gi ayukta suicide tawduna sikre. Town asigi Mahabir Nagar area da laiba magi yumda parak kauba mahiroi anigi haksang su phangki hairi. Liquid Propulsion System gi integration mapung phana mai paklaba tungda Gaganyaan gi ahanba uncrew mission adugi damak ISRO gi Liquid Propulsion Systems Center na crew module adu January 18 da Satish Dhawan Space Center Siri Harikota da thakre haina yumja kaisa numite Space Agency asina phongdorakre. Makha tarakpada sanabigi pawtaminasi. England Tour of India lisingani kun mga gimanungsa ng ngarang Kolkata gi Eden Garden da sana ki bahan ba T20 International match ta India na England bo wicket tareta maiti ba piduna match mga gi series ama suno da mangjel thakre. Match asigi toss India na yumbu India na ngamduna fielding khan ki England na hana batting torokpa da over kunda wicket tara turaga ran chama kunthani thoi lauki masigi pakhum da India na over tarani thoi ball manga da wicket ahum turaga ran chama kunthra humdoi lauduna wicket tareta mai paki. Indian Super League ISL 2024-2025 season gi ngarang sanaki ba league match amada Odisha FC na sotharamba goal handoklaga Bengaluru FC bo pansil ahum anida maiti ba piramlaga phun point phangba ngamkhre. Anirak Olympic medalist oikrabi PV Sindhu amasung Paris Olympics semi-finalist Laksa Sena February 13 dagi 13 fawba China gi city Qingdao da pangthokadoriba badminton Asia Mixed Team Championship ta saruk yagadaba member 13 na saba Indian team lusinglagani. Di Khelo India Winter Games KIWG lisingani kunmanga team 18 dagi lakpa athlete Samriga kunipa na saruk yaduna pangthoklagani. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya na sa World Centimeter Games asi haudok lehaina lehada lauthokani hairi. International Cricket Council ICC na yumja kaisa numita lauthoki bakhwari gi nobo ranking lista India gi makok thongba pecer Jasprit Bumrah test bowling da amuhana number 1 oikre aduga mahaki teammate Ravindra Jadeja na all-rounder gi category da makhatana makok thongba ngamli. January thada point 58 phangduna ICC rating da khwadigi fajaba Indian oiduna puwari semkiba Jasprit Bumrah hauji career gi khwadigi fajaba oina rating point 59 phangba ngamle. Australia gi Pat Cummins na point 94 dani suba aduga South Africa gi Kagiso Rabadana rating point 93 tareta ahum suba mafamda lairi. Australian Open lisingani kun mga gingarang sankiba women's singles ke quarter final match ta mangara Grand Slam champion oikrabi Poland gi Iga Swiatek na US gi Ima Navarro babu stake set mighty ba piram laga semi final sangduna US ke topa sanaroi Madison Chris ka sanaragani. UEFA Champions League ki nahan atheng bada sanakiba match singda Atletico Madrid amasung Barcelona mai pakre adubo
Borussia Dortmund maithiba nangkhre. All Manipur Polo Association Ampana Sinduna Assam Rifles ki sponsor makhada Mapal Kangjaibung da sathariba ahanba DGAR Polo Championship ta Paradise Polo Club Wangkhai amasung Kripsa Polo Club B mai paktuna pre-quarter final sangkhre. Nupi gi dana linthoi ngambi Kangjai Luf Lamphel mai pakna campaign hodokkhre. Langthaban Public Ground da sathariba Manipur Veteran Cricket Tournament lising ani kunmari kunmanga gi semi final line of mapung phakre. Ngarang sanakiba roiba quarter final da race na YPSU Lalambungbu run 18 da maithiba pikhi. KIYC Artificial Turf Ground Khetri Awang Lekai da sathariba Colonel Khetri Mayum Arul Kumar Ningsing Mari Suba Inter Club Football Tournament ki ngarang ahanba ground da sanakibda klasana KIYC Taruk Mari da thoikre. Season asigi I-League 2 da Manipur gi saruk yagadoriba Klasa FC, Draw FC amasung Neroka FC bu Manipur miyam na angamba mateng pangbiu loinana February 2 da Klasa amasung Draw na sanagadaba match da Manipur miyam na mateng pangbiu haina Klasa FC gi President Y Norton na phongdokre. Manipur Cricket Association asinuna sathariba W Plahada amasung W Ramananda Elite Tournament listing ani kunmari kunmanga gi ngarang Model Higher Secondary and Oral 10 College ground sanakibda Model Club Singa Makhana SCCC Singzamai Thongam Lekaibu wicket anida maithiba pikre. All Jiribam Sports Association AJSA na sintuna Jiribam Higher Secondary School gi sanabung da sathariba langbam Tomba Ningsing Junior Boys Under 17 Football Tournament ki ngarang sanakibada Leisem Club Kuning Tek mai pakre. Amadi Sunday FC na sinuna lamlai Lamlong Thongkhong Artificial Turf Ground da sathariba Marisuba Dr. Morangthem Manauton amadi Chandra Sakhi Master Football Tournament ki final da Flag Kyamgai amasung Basai Thangmaibana sanaragani. Loisilakpada maroiba pau amuhana. Si Minister na Tamenglong da project kunmari sangakre taranipan urib uyung tamkre. Tamenglong Mahur Road semba loiragani loiragadi Nagaland faudana Guwahati satpa yaragani. Umangi lamgi matang da lengak ka sanminaba yaroi haina ayam na phungdoragi. JDU ni state lengak saugati haina governor da Seron Pisinkre. Central leader Tanaramdrabagi Khetri Biren Pham Lokthok le haina wangang loina phungdoragi. Amarom da lengak saugati haiba central leader na khangbani haina Nabakisor na phungdokre. Manipur da saliba mai India lengak na subani haina Nandoluang na phungdoragi. February 10 dagi Manipur Legislative Assembly session phamnaba state cabinet na recommend tawkre. NI sta local liba section thorang sing yangsinbagi committee semnaba high court na khangankre. Puya mai thabaning sing thoram pangthokre yellow fruit pumnamak punsnaba matam oire haina Joy Kumar na phongdorakli. Yorbung dagi mangkiba angang ahum moibung khongduna mioi lising anina thibadagi phangbangamkre. Inquiry Committee na report pikhalak sumari makhong khangdri kuki militant singna Kamal Babu kinep tawkibani haina singnai haina police na phongdoragli. January 13 general strike laukthokle haina NRFM na phongdoragli. Amadi Indira Park privatization tawnana bagi WAPHAM khanari haina IMC na phongdoragli. Indira Park manung da hangliba canteen di privatize tawkhai ba WAPHAM su phongdoragli. Pijariba pausing asiga loinana hojiki di nungtigi phongliba pause singlig lokthok saba maroiba pausing miyamda pijaba loisinjari. Makha tarakpada nungtigi matam-matamgi WAPHAM amadi RASHI PHAL gi thoram mayam punamu Nirmala thangsamdagi taminase. Hojiki di pumnamakpu Pusparani Laishom namu kahana khurumjare.
ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ एडिटोरियल कलमदगी लौखꯠꯆꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯦꯔꯣरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्याना चही नौरिबा अंगांग मयाम अमाक मखोइगी कदर ओइना लौशिली अदुगा नोंमै काफनदुना लान थेंहना हंदुना मालेम असिदा तंगदु लेतादबा थौदोक कया मरुम थोहल्ली मणिपुर दसु खुलाई पाइबगी लालहौ लेबा मफम अमा ओइरी खुलाई पाइबा लुपसिंग लोइना नत्रगसु खरदी अंगांग सिंगबु लानमी ओइना सिजनरमबगी थौदोक लेकी अदुबु लाइबक थिबदी हौजिक चही इंग लिसिंग अनि कुनगहुमदोगी मेदगी थोकिबा कांगलुप की इरांग असिदा कुकी मिलिटेंट सिंगना मसिंग यामलबा अंगांग बु लानमी ओइना सिजनरकबा थेंगनरे सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म क्यादा चही नौरिबा अंगांग सिंगना सोफिस्टिकेटेड ओइबा खुलाई पाइदुना लानमी गी यूनिफॉर्म सेटुना अतै लानमी सिंगी मरकते यावबा उरे इम्फालदगी किलोमीटर 18 खक लापना लेबा के पोनलेन हाई स्कूल दा कुकीला लौबा सिंगी कैम ओइशिलंबा मफम असिदसु अंगांग सिंग लानमी ओइना थंबा थेंगनरे थवोंग असि खम थेंगना किनिंगाई ओइ पिगलिबा अंगांग सिंग अदुगी मरकता मक्त्रबा कोक सिंग अदुदा मैतै सिंगबु मतम चुप्पगी ओइना येकनाबा ओइना अंगांग सिंग अदुदा लौख्रगनी मसिना मणिपुरदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगी मरकता खुदोंचादबा कयामरम थोकलकनी नौरिबा अंगांग सिंगदा नोमै पाइहल्लगा लान थेंगनहन्ननबा हाइबसी अंगांग सिंग अदुगी तुंगी कैरियरदा पांदम अमा फाउबा लेररिद्रबनी मखोइबु अमंबा लंबीदा पूरगा चटलबनी थवोंग असि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द यावरिबा कुकी अंडरग्राउंड सिंगना चथबा थवोंग ओइबनीना अमुक्का हेना किनिंगाई ओइरई लाइक लाइसो तमहंदुना तुंगी अचेंगबा युम्बी ओइहन्ननबा सेंबी साबिबगी महुत्ता नखोइगी नरैपाक कनबना लुई हाइजबसी अंगांगसिंगदा अरानबा वाखलोन पीबनी थांगै सेंगनमकीदी मणिपुरदा नत्रगना इंडियादा कुकी नत्रगना नगागी हाइबा लम लेते लमगी मपुदी मणिपुर लेंगाकनी अखोइना लेंगाक अदुगी लमगी सरुकसिंग अदुदा लेजबनी वाखलोन असिगी वांगमदा लम कन्ननबा वाफम असि बुसिनबा यादे अंगांग सिंगबु लानमी ओइना सिजनबा हाइबसी इंटरनेशनल गी लॉ यादे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC गी मतुंग इन्ना मसागी चही 15 सुद्रिबा अंगांग सिंगबु लानमी ओइना पुसिनबा नत्रगना लानमी ओइना लौशिनबसी आर्टिकल 38 नि यादे CRC गी चना कांगलोन मतुंग इन्ना आर्म कॉन्फ्लिक्ट चिंगदा अंगांग सिंग सिजनबगी चांगसी वांखलई अदुबु अंगांग सिंग अदु चही 19 गी मथक्ता लेगदबनी सही 19 की मखादा कम्बेट रोल्स लोहन बाहाइदी यादे हाइनसु पुल पल्ली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की मतुंग इना चही 15 की मखादा लेबा अंगांग सिंगबु कनागुमना लानमी ओइना सिजनरम बतारगदी मधु वार क्राइम गी तमथीरबा थौदोकनी हाइरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 1 चामग मरफुगन तो की मतुंग इना चाही नौरिबा अंगांग सिंग अंगांग लानमी ओइना सिजनबसी अंगांग सिंगबु नमदुना थबक सुहनबगा मानै हाइना पल्ले अंगांग सिंगबु लानमी ओहनबसी इंटरनेशनल लोन यादे मसिगुम्बा थवोंग सिंग चथरिबा आर्म ग्रुप सिंगदा अखनबा मिडियंग थमलगा थबक लौखटकदबनी हाइना सुपल्ले असिगुम्बा मयाम अमा लेना मरु ओइना सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुरदा मिलिटेंट खरना चाइल्ड सोल्जर सेमगतलिबसी थिंगननबा होनगदबनी
ꯍꯣꯠꯅꯗꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯤꯒꯥꯏꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯝꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯂꯒ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯁ ꯔꯥꯁꯤ ꯈꯠꯅꯅꯤꯡꯕ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒꯅꯤ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯀꯟꯈꯠꯂꯨꯒꯅꯨ ꯁꯦꯜ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯞꯅ ꯊꯧꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯂꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯁꯦꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯔꯣꯏ ꯃꯤꯊꯨꯟ ꯔꯥꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯀꯔꯀꯠ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯇꯅ ꯑꯐꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯔꯕꯁꯨ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯒꯅꯤ ꯂꯝ ꯆꯠꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯒꯅꯤ ꯁꯤꯡꯍ ꯔꯥꯁꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯅ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯨꯒꯅꯨ ꯁꯦꯜ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯃꯔꯝ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯛꯆꯤꯟꯒꯅꯤ ꯀꯟꯌꯥ ꯔꯥꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯐꯒꯠꯄ ꯑꯔꯨꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯇꯨꯂꯥ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯪꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯂꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯤꯁꯤꯛ ꯔꯥꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯐꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯙꯅꯨ ꯔꯥꯁꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯞꯅ ꯊꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪꯗ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯨꯒꯅꯨ ꯂꯝ ꯆꯠꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯂꯣꯏ ꯃꯀꯔ ꯔꯥꯁꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯒꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯕꯁꯨ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡꯊꯤꯒꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯠ ꯈꯦꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯪꯂꯣꯏ ꯀꯨꯝꯚ ꯔꯥꯁꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝꯂꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯔꯥꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
Hangdokchare, Ningthem Eye Care and Optical, Computerized Eye Testing, Maphamna Arongthong, Opposite Oil Pump near District Hospital, Thawal. Ningthem Eye Care and Optical Asi, Saisakpi, Chanchangi Thongangi Hekmachinda, Hangduna Lejare. Mapam asida tonga kudong chaba kaya marum pijari. Mapam asida free eye check-up tawbagi amadi frame amadi lens da 30% ta kudong chaba pijari. Adona season hariba frame adu kariguma tha taruk phawgi manungda tekrabadi mapam asida free da sinjagani. Ningthem Eye Care and Optical hariba asigi tonga ba kudong chaba singdi pediatric eye care, contact lens service, comprehensive eye exam loinana. Tonga ba treatment sing tawjariba sing adudi eye allergies, eye infection, eye inflammation, eye injuries, loinana, dry eye. Hariba sing asi mafam asida layang magi khudong chaba phangbigan. Loinana, mafam asida tonga ba hausagi matamda season nariba frame amadi lens camera phangbigani. Akupa marol gi dama call to view 8787-344-541. Amukahana 8787-344-541. Arong thongda leiriba oil pump asigi opposite ta leizare ngasi magleng sinbiro Ningthem Eye Care and Opticals. Admission open. Ruda Academy Thawal Wangmataba opposite Thawal College, Manipur. Ruda Academy Thawal gi chaliba chahi English singani kunga manga amadi kunga taruki oina play group tagi class 9 phawagi admission form thaba hujari. School asi CBSE da affiliate tawraba class nursery dagi 12 phawagi tamba yaraba khudong chaba leiraba mafam amani. School asi da thamjariba khudong chaba singdi separate boarding facility for both boys and girls. Class khudimakta smart class ki khudong chaba leizari. Montessori playway method of teaching. Class 6 tagina class 12 phawada NCC ki class leizari. Amadi Art and Music ki class 2 dagina class 12 phawba khudong chaba pizari. NEET UG Z amadi NDA gi special class leizari. Matik charaba science amadi computer gi laboratories leizari. Ngasi maklakpiduna adom gi angang singbo ming sansinbi. Akupa marol gi damak 7640-871184. Amukana 7640-871184. Ruda Academy Thawal Wangmataba opposite Thawal College, Manipur. Anandapurna School of Sciences, Thawal. Admission open for the session 2025-2026. Mafam asida play group tagina class 10 phawagi admission tawba yaragani. School asida play group tagina class 10 phawagi admission hangdokchari. Mafam asida science stream gi oina class 11 amadi 12 ki khudong chaba leiba mafamni. Smart class ki khudong chaba leiraba, ningthi zaraba practical room leiraba, transport ki facility leiraba loinana. Akak naba satra gi ratio masingda akak naba ozana tapi tambiriba pak shaurba campus amadi shana khonabagi lampak ningthi jana leiraba. Mafam asi nil khongdraba free pollution oiraba natural environment oiraba mafam amani. Asonba satra singi damakta akhan